Kuringana na riboti ya urumwe wa kimabũrũri, namba ya Akenya nĩ ĩrĩgĩrĩirwo kwambatĩra nginyagia andu milioni 65 mwaka-inĩ wa 2030, wongerereku uria utanyitwo gukunderia gikabu kia irio iria arimi magethaga bururi-ini, undu uria woya gucungĩrĩria gũtuthũka kwa ng'aragu nene. Kuringana na Ataaramu a urimi, bururi wa Kenya na uria uhotaga guciarithia ogonia milioni 45 o mwaka uri hatikaini ya gutobererio ng'aragu-ini, kungikinya urimi ndukugacirithio uria kwagĩrĩire na arimi kuhimbiria mitaratara mĩerũ ya kwandandũra urimi wao. Kufikia mwaka wa 2030 kulingana na projections, tutakuwa watu karibu 65 million. Na kufikia 2050 tutakuwa tunakaribia 90 million plus. So kwetu sisi ni kuhimiza wakulima wa adopt technologies mpya ya kwamba unaweza lima sehemu kidogo lakini ukaproduce sana. Ataaramu maugite arimi magihimbiria technology urimi-ini maya kuongerera magetha mao na njira nene na uguo kuninira bururi mitangiko ya kwihoka irio cia kuuma na nja, ta uria Rogers Mugambi aratariria. Kwa mfano nimesema tuko na nyanya ambayo unaweza kulima sehemu za Mwea, inaitwa tomato 4420, ile inapigana na bacterial wilt. Lakini ukilima nyanya ya kawaida utapata kitu, lakini wewe ukilima hii utapata mazao ilivyo. Makiaria hindi ya monanio ma mbegu mugunda-ini umwe mwena wa Gatanga kaunti-ini ya Murang'a, arimi aria twaranirie nao morotete thirikari ni kumatiganiria magikaya ni kuongerereka kwa indo cia urimi ta fertilizer, mbegu na thumu wa kuhe mimera yao. Ko thirikari no itunyitirire ithu arimi kuria thi na maheo makoro make empower. Ndona handu hanini muno no hakorwo kiruta irio nini muno, na arimi acio maheo ngoni ta mwena-ini wa fertilizer marorwo uhoro-ini wa mbegu. Maugite ni merutĩire gukũra bururi kuma minyororo-ini ya ng'aragu, makiuga kiria kimaunaga moko no kuongerereka gwa thogora wa indo cia urimi iria riu mahoete thirikari gwika mituki na kunyihia. Ni indo icio imwe ta fertilizer kana mbegu bei cia igakorwo cithi. On the other hand, they try to support farmers tondu murimi angiheo support kuringana uria ndona guku uria ndathoma guku, murimi arabatara o support. Tumeumia, wengine hata wameacha kilimo. In fact wale ambao wanauza mbegu tunaona kama hatuuzi sana. Sisi ambao tuko na uwezo wa kupanda, naona wale ambao watapanda watapata soko kubwa kwa sababu wengi hawatakuwa wamepanda. Boniuma na uria ni mutaaramu kuma bururi-ini wa Germany augite guthuka kwa rĩera bururi-ini no gucungĩrĩirie gukundera kwa magetha, agitara arimi kuhimbiria irio iria ikũraga na ihenya, akiongerera ati thina wa tutambi no ucoketie urimi bururi-ini na thutha. I see a clear trend that wherever we go, all crops need to have an earlier maturity. Of course they need to have yield, but the maturity means ripening. So from planting to finishing harvest, that time period needs to be shorter, and that definitely comes along with the climate change. So we need to have crops that are more resistant or repellent to insect attacks. Handu-ini haka Meme TV kuma guku Gatanga kaunti-ini ya Murang'a, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u.